cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka long kaburam ka bakraw ya ka jela barokaway ba artli ki company na Ribhoy District ki bala tip kerteng kum ka Basuba Broom Company Limited kala penya yo ya usensar bala depthan ka badon ya ka shlem trekam ha kli stem Ribhoy District bat ka Eri Weave Private Limited ka company ka bapni bat penya yo ya kiksai bat ki Giant India ki bala shna ha ki rukam bapher ka bala long try de ikong yaisha rimbai nakashnong Kdong Hulu Ribhoy District ka jingla jongkini ki artli ki company ban penya yo ya ki mar bala penmi na ka jilla Meghalaya kala pelong yaki ban yo ya ka khusnam ha New Delhi ha ka jialang ka bala long ha Ashoka Hotel ya ka bala ai da ka 9 Business Membership Organization MSME New Delhi ka MSME lingba ki cluster na ki jilla bapher ha ka ri India da ka jingkmi benya ye ki kamba ki company ki tray bat penya yo kila jet ya ka Basuba Broom Company Limited bat ka Eri Weave Private Limited ban yo pliang ya ki ni ki khusnam uba penshai masharing bat ikong yaisha rimbai kila penpau ya ka jingkmen bat kim shem la poi perkhat bakin yo ya ka ni ka buram ka bakraw ka balong ka jingsarong ya ka shnong ka district bat ka jela barokaway या का खुशनाम लसाम दो MP का लोक सभा उ मनोज तिवारी रिंगट का जेडोन लंग जोंग उ मुकेश जुलाती उ बडे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाउंडेशन ऑफ MSME क्लस्टर बट किवे जोरदार तालियों के बीच बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ मैम आई हैं। Founded in 2022, it empowers the rural women artisans by transforming the traditional art of handloom weaving into a sustainable livelihood rooted in indigenous practices. The enterprise combines craft training with financial literacy and direct market linkages, ensuring culture is preserved and rewarded. Eri Weave Private Limited, everybody. और हमारी next category है Cluster District Environment. And the runner-up in this category, Ribhoy District, Basuba Brooms Producer Company Limited is transforming traditional bamboo craftsmanship into a sustainable livelihood opportunity by organizing rural artisans into a producer company. It connects local skills with structured enterprise development, turning natural bamboo. Nga ngia don mentang ni hapo Ashoka Hotel hapo New Delhi tinggi wan sene nak mentang kan ka wek program ka ba la penyat dak foundation of MSME te kadai ka responsible business membership organization award te ya ka ba ngi artli ki organization ki company napo Ribhoy Meghalaya mangi ka Eri Weave Private Limited bat ka Basuba ngi yo ya kan ka award kan ka si ngi sngkumen mo ngi airu ka burom lengkong ublei bat ngi airu ya ka jing ai khu blei ya ki para member ki jongi ya ka ba ki la ya trei sitom mdei tang ka jing la ka jonga handrei ka dei ka jing ya trei lang ka jongi ya ka ba ngi la ban poi sadu jong kanika kerdan ka ba benta te ngi sngkumen ya kanika award la ai da kanika foundation of MSME te kadai ka organization national level organization ka ba pet bakmi yakini ki MSME kan hapo rihi baro kawai ho namar ngira hang ni hapo national level ngira ya ka kerteng mo ngira ya ka kerteng jong kini ki company nang tangira ya ka kerteng jong ka district bat ka state hi baro kawai bat kam tam ngira ya kini ki products kan kiba penmi hi napo Ribhoy ke jongi napo Meghalaya jongi bat kin lech chapo national level bat kin lech ru syaka yau haka perthai hi baro kawai tingi singo sarong ya kata
Hari Boy Kamtam Hari Boy district jongi ke deka jaka ka ba mo ka ba datung unu long ko masuang no tingi de ban long ki ba smart ki ba tracy tom hot kan don ka jing ki ba bon kamtam ha ka yau ka hat re ngim de yak ban no man sim gin ya tre lang ngin ya pan jing mut lang bat da leng ba jong ka jing ya tre lang ko jongi la kan ban kan tiu iwe pat de ka tahi ke deka ka jing ai man sim jong ai ki bangi de ban ya kan tiu iwe pat Taga kerteng kejonga kadai pensyai masyering ngawan Indonesia Delhi po Ashok hani New Delhi nak benta bon shim ya ka award ngi yoi ngi sakim tak ngi ba babun tadi ki FPC ki company ki kaba kila nomini yangi kaba suba brum producer company kaba kumba baro ngi latip ba kaneka ba suba ka don haklim stem tengi penpau si kadai ya kecing snow komen ke background nama binglayo kat kene ke awat ke bahe hakane ke sengi kum si benta ban ai men sim yangi ki nong yalam kamtam bat kum ju ru ya ki nong rap ki bade nak than binglayo bat kamtam nak ribhoi ke jongi hi barok ke we ka basuba brum producer company ke trekam nak benta ban penmi ya sensar kamtam kum mengitip bah po ribhoi jongi sensar u mi bha hakine ki kamtam hari niki ayom ki bamenta ni ai khuble ya kanabat ke balai lam lenti na do arajar arpuwe hadu laisne menta ni ai khuble namar bakal petin lenti hadu ba basuba kala im menta kala he bat kala la ru ban yalam lenti ya upaj ba nong rap ni ngo komen om tang mangi ki bon shim ya ka awat re ngi ngi scam ba baro ki directors ki chairman bar bat kumju ki bade nakathan ka dong ribhoi bat kumju ka Meghalaya hi barok we ngi dap ka jing sokmen ka bakraw ban wan shim ya ka award ka bala nominate yangi mentak sengi. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming! How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.